Kakambu khosana thangai tuyo kelagai langma chokha bisidokchi umoni chakra khoroksa mongbini surjoy deborma bufani mukthai thangjak nogorai deborma kami angkha mahi thakur kamiyo thai thangjak surjoy debormani tongo busa khorognoi jirania sakamnago talangai thangka surjoy debormano koktomao saimankha kakambu khosana hanai jirania bazar ongkulogo pokrio kakambu khosana phaimani surjoy deborma fiaba ajumsa tuyo kelagai langma chowai thangka tini fa salo jirania bazar ongkulogo pokrio kakambu khosana phaimani surjoy deborma umorangkha bisidokchi fiaba ajumsa tuyo kelagai langma chowai thangka ulo koktoma manai patima thayo phai sokpaikha police rok phai tuyo ongkhorei langma chojak chakra surjoy debormano tৈনি খসাবই তুবুলাইখা তৈ আবনি আগুলো জিরানিয়া সাখামনগো তলাঙ্গাই থাংলাইখা Musanyo. Nini musanyo. Pamukda jodanya spatolah naik kenang pakai otom gari nawu nanya ni mekang naik anyang dah tata long abla an berkamu goci abla goci manjaya. Jadi musai tiap kalau kita tidak mana, neng baca kabar mana? Iko tambuk tam naik campur kok tay kenawa kodok nuk kata tamah himat temabu ang kena nanya hamyak lagi. Kamu mansa yang norong Buddha bubu dia belak saya mansa ya kepala hamyak kisabanan sana bukan kerai aku mana sedar bata bangsa busi ya apa cahan di kepala kau thakam terang pai marok ini kapan datang kan kadi pada tong kesya. Enggak nano, nini logini, je suzo deborma je thimani, nora kuno sone hor atau buiro dapat kana, hai ka bos hajun na tiap kalau tiga nam tam bawanco. Kamu khosana nai pamaba, am te dong kuno ban biasanya ta ko pukini kelak dok nai kuno kan kelak terkena yang bu. Deham tumu dong ko cimo somsa bu hai lontak potma bu yang kemba hanai wan tungku a kuno wan tungja puno bujang tong jangan ni Bapuki. o tak tak kumpan ma ponsoyo Jeranya. ya puki deh nai kena ta sangka am toja ang panyak man makuteng kai panka bunyo ke sanai kada de nang phola sekrika sago ke sapana am tei nai kena Nini logi Yang nini logini, surzo deborma mana nini logi dana? alo gino Buat ini pungo kau cakap semua yang mana? potine pungo sa choja wo payo Boda pai man. kaku mo kasana nai payo kdai pada patam khlanya ke mangsa sapurung Gak je pungo nok kau mana kau cakap semua yang kau kana? bekang satu ye payo solakang satu payo Bukan time mau kuman. 사초자 원커로 마이컴 컴탐사워 가요. Noko tau mani sabuka. 너군 사야카 kum khazana na khao. Kun jaga thana mane jaranya roga kakum khodan himin khao. Jangla saya kakum khazanya nang waso chungza yang kyangwo. Bokuno bepari roga klai tongpren. Kalaya kakum khosai phalo loti do mucho do panangka je kun panangka ma ke phat sai tong ambo mukoto je jingang tu je tong tong phalai tong ta wang phungna ta won phapayo china wa dai ta minikang phapayo dilam phalo ambo ya hakan sol tong la jata Ini besar kau jana. an bu thanju ekjona Celadom saja masa badamu tangga. Bayar thana celada ber. Celah. Besar boys yang nabi ni. Binatnya besar kakna semua thana dah kakna. Nini parah hangke? An pada kemahin takuno. Neka jak pai man paraka. Ang nogo kaya gua hamjak kaya. Nini besarnya mung tamu nano. An besar je sujun no takuno hanjapona. Surzo deborma. Sudah. Nini bomu ke? An pun kacanti no. Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions.
Here, I would like to share with you our journey. I'm a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.